ibaze ugiye mu bukwe ugasanga 57% iyo abantu muri kwe mu bukwe ntago ari abantu basanzwe ahubwo nta marobo. Aruzi ko ubu ngubu ibyo birimo biraba kuri internet. Ikigo Cloud Fair cyagaragaje ko 57% y'abantu basura ama website uyu munsi ntabwo ari abantu basanzwe, na marobo. Ariko cyagaragaje ko bitandukanye na mbere, uko mbere yabaga ari amarobo ari guscaminga abantu, ahubwo nguno na marobo batumwe n'abandi bantu, icyo twita AI agent. Nukuvuga ngo nk'urugero ushobora gushaka itiki ihendutse ukatakubwira robo ikajya gukureba ku ma website yose ashoboka ikaza kukubwira itiki ihendutse. Ibi rero biraza kuza kugira impact kuri economy cyo kwita digital economy. Nukuvuga ngo bino bigo nka Google, Facebook na bino bigo bikomeye by'ikoranabuhanga byinjiza amafaranga biciye mu kwamamaza. Ariko birumvikana niba izi website ziba ziri amatangazo zitari gusurwa n'abantu ahubwo zigusurwa n'amarobo, bivuga ko amarobo utayamamaza izo bo ntabwo zikana ko ayo maadi izo bo ntabwo ushobora kuzamamaza. Biraza kuza guhindura rero bino bigo byishyuraga zino Facebook na zino Google ntabwo bizaba bikiri kwishyura ubwo kugira ngo bamaze ko aya ma website. Ba nyira ama website baremye ama YouTube biraza kuza kubagiraho ingaruka kubera ko nyine ntabwo amatangazo abari guca ku bintu bakoze azaba agifite umumaro. Niyo mpamvu ubu ngubu uburyo kwinjiza amafaranga kuri internet burimo burahinduka. Iyo rero habonetse impinduka ni byiza ko umuntu abacanye ku maso akamenya uburyo bugezweho abantu bari kubona amafaranga kugira ngo ahite ko abubyazamo umusaruro. Ubu ngubu uburyo bugiye kuzana uburyo bushingiye kuri AI.